urwo rubuga rwa YouTube imaze kuronka ama viewers ibihumbi imiliyoni 3,440 by the way miliyoni 3 hama ikaba ifise ababone ibihumbi 80 ikaba ifise ama pros 19 kuko rwa YouTube amayinjiza yinjije make ni $48 make $48 menshi $774 ku kwezi ku mwaka naho make yinjije ni wisa $51 ku mwaka ariko kandi ku mayije menshi ni ibihumbi 9,300 $3 umva ko amafaranga menshi yinjije umva ko amafaranga atari make izo ni nguvu kandi dukesha manager inshuti ya bose hariya tumukeze cyane vraiment atwe no munsi va bien commenter ega ariko ndabisigwe gatoyi ku mahera mvuze ngo $9,000 babitabone ku mwaka niko ahagi usanga yize nk'amajana 3 cyangwa amajana 2 cyangwa ijana ahubwo si ku mwaka je navuze ni kuva YouTube bayikrea ahubwo kuva YouTube bayicreate iyo myaka ibaze YouTube imaze kuba create niyo mamaze kwinjiza bara si menshi cyane sinamake cyane ariko kandi ku muririmbyi nkawe rero nibaza yuko bive n'igihugu turimo kameme arakwiye twarababwira fois passé abaririmbyi bamwe nk'aba Masterland kandi bamusumvye ancienneté mugabo kabisubona kata kigenda n'abandi benshi twarabavuze uyu mwana vraiment très active kandi kweri babandanya mushigikira ateza imbere umuziki n'indimbo yiwe yasohoye nshasha n'indimbo na kindimbi ryoshe cyane irimo amasanamu meza ako kandi imwe kantu ka filme kwa je akoregeje kuraba ni na strategy amaze gusakoresha ko kuri yana ripeda ikoje nawe nyene mwankivya tubwo niko ari kubera Logic Jam asaza mukora video mekano kana wasakina amafilme by the way nayo yakina amafilme yakamushizemwo kuko bagiye muri filme ugasanga mugira ati akanuka ka filme tukashizemwo mugabo ufasha akantu ko gushira kajya akantu ka filme hagati ça sonne un peu mal menga nikaryoshe cyane kuko umenga indimbi yacitse hame igacimara nka 30 secondes igaca yongera ikagaruka sinibaza zira ndimbo ku stage zaguye kuririmba oya ahubwo suko yemeze kuri stage asije afise indirimbo original ikwiye nabwo namwo niyo nizusanga zire ku ma platform atandukanye nzora ahubwo ndayimusabe hatwe ku ma media babigoye ko twe nk'umuradio ikizima abantu ntitubane si television baba ariko baraba image gusa bambe haba ariko harumvikana ibintu bisuma donc uri ku machine bari karaba image gusa uri hanze ntabari karumva nibaza yuko babateguye izindi ndirimbo zica ziripressing iyo uwo mwanya usigara sino ku ndirimbo watumubona byacikiye byatangwe bicika ubwo ntubone bicikira hagati usanga umenga birajana nakora muri mood ukuntu bon ni video bivuga batahuritse kandi cyane kandi urumva ni navyiza yuko wabwiye asohora n'indirimbo mbe ku ma platform iriko ku platform ushaka filme ya film ushaka gushaka indirimbo ya film kuri platform ushaka indirimbo yose ikwiye imeze neza itangura neza gera neza kuba yuko bobo bayikoresha no kuri side ya streaming kuko urumva nivyo ukunda kuba ushaka indirimbo naruze nayo ntonda yemera by the way kazo isaba inshuti kazo isabe wenyine ubwiwe Monia aduhindira imeze neza ariko kandi ini ide nziza ku rundi ruhande kubera ko video ikiba ndende rero please ndirimba ndende please nayo nziza kanoti gakwiye beje navyo bazi hake nivyo dufate nk'umunyindi imara iminota 3 undi kamara iminota 5 tuba ajama heure de vie ajama saha yo kumonetiza ko YouTube yawe nayo bimonetiza urumva yuko aciyongera kaba mesh kuko YouTube uretse yuko ngo baguha amahera uretse yuko baguharura ku masaha biko birarabwa umwanya cyateye amasoso office amajeme amalike biki uretse uko byose biharura YouTube ari ibintu byinshi cyane gose ari ibintu byinshi cyane gose asante sana rero kuri Monia rero rubambo indimbo yasohotse ako kiragiza akabazo kamwe uyu mwigeme kuva Big Fizzo ko indirimbo Febre Fizzo amaze gusohora indirimbo zinga yema Febre indirimbo nkey ariko Monia afise mufurizo w'indirimbo nyinshi ibintu zova bituma amera nka MB data ya myaka yiwe yakwise imifurizo y'indirimbo nyinshi biranga namumenyereye ku mifurizo apunguje indirimbo 10 ngo nyira ntwamwe baje menga bagiye bajana buke kijo gukubita imifurizo y'indirimbo nyinshi ubwo nico ari kibazo kuririmba twayibonye aho hakujya mu gihugu cy'u Rwanda hari umugabo witwa Yago byarabaye agira imifurizo ataramuhaga mu kwezi none munsi ari he alors je nibaza yuko
umuririmbyi arakwiye kuyiha tranche akwiye gusohoramwo indirimbo akamenya ati buri mezi 3 canke 4 nzoza narasohora indirimbo kuko ivyo umenyeza abantu nivyo bamenyera ariko kandi iyo imfungurwa zamaze imenyere yuko umuntu azisanga ku meza buri munsi haragege akavuga ifoke mugihaganye ubugihe bw'umuririmbyi ni absence yiwe iyo yamana n'abantu iyo yamabahe ibintu baguma bamumenyera gutyo bikajanirana nibaza yuko ari strategy nyimba ari strategy yizo kuzasura buri mezi abice muri kwezi kumwe amenye yuko agomba kukipinga ukonyera abantu biwe ntibagomba kumubura kuko umusi bazomubura bazomujajinga byinshi hama bamuhararuke kuko ibi bitera guharara ibi biratuma umuntu harara bamuharara bikazana ibindi bibazo ako kandi kundi ruhande nino ndirimbo nyene yanasohotse bica bituma Big Fizzo ava mu gacerere arashikiriza ijambo ubona ko ijambo ri très philosophique kandi acarirabisha kwande kwa manager inshuti ya bose sinzi ko wabonye video nayibonye yabivuze avuga ati ni shavu by the yerekanye shavu avuga ati iyo ndagufashe cyangwa nagufashije gerageza ushime ushimire umuntu agufashije nimara gukwenga nko gushaka kundi ntambwe nshimira rero mwe tubavuga bati yashaka yayivuze kumvoze uko kuri Monia Fleur yakorana na Big Fizzo atama yamuhata keke yamuhaye ariko kanatagushima ngo kuba kuhari kuri team ya Monia rero ndavuga yerekeza directement kwa nshuti abone ko avuze ati kabisa inshuti yakoze ijambo ritari giza nabona nshaka avuga ati you are snitch nibisanzwe snitch n'umuntu umuntu wavuze uro snitch n'umuntu like nka maneko spy ahubwo snitch n'umuntu akwinyegezamwo ngo agukura ni mbamwombazi akwinyegezamwo agubwa akubesha ngufana kuneza kandi kunabe akwinyegezamwo ati woro umushenzi umwana mubi iki niki uko yarashavuye cyane kandi gose cyane ntibabe impamvu bikoze ntitubishwa kwa ino ndirimbo ntiturishwa kwa ari kwera ibindi ubundi bwo nibyo ko yerekanye nakabaro kenshi yatinze nabi urabona ko yasagasha iposti yavuga ati nta nzigo ati merci beaucoup MMP make me présent Big Fizzo uko yashagira ati merci akomba rubwa yavuze merci wazi impamvu rero ndemu streaming indirimbo ya Monia Fleur indirimbo yise sana indirimbo akoze na Logic Jamal video muri iyo ndirimbo ya Monia Fleur harimo abantu bagiye batandukanye ishito akiyama filme akiyama filme bari muri iki kintu kiraryoshe twama tukibona nka kujya mu Rwanda muri Tanzania yagenda atandukanye ugasanga umuririmbyi indirimbo itangura ari we wenyine ariko ni arimwo gusa kandi hera ndakibutse kandi abariko abantu bakinye mu ndirimbo canke muri filme runaka iyo baba bazwi indirimbo yicira inzira kuko nyimba yakitinzemo nka kigingi dufate n'akaroro ka hafi nyamba yakitinzemo kigingi mutima cye n'abandi bagenda batandukanye mu ngo tuba tuzi biraryoshe kuko abantu bibe baraza bakayiraba hagaca haza abantu biwe bakaza bakayiraba hagaca haza abandi bantu bashasha bavutse kuri izo mpande zibiri bakaza bakayiraba gutyo ugasanga indirimbo mwayiciye inzira mutabizi ni abaririmbyi bakwiye kuba strategique bakiga gukritinga ikintu gikomeye kiri very strong ibintu bikagenda neza cyane gose wakoze indirimbo itwa Betty Best King of Beats director Logic Jamal says atuka Logic bashaka bamwije mu isiku ya Monia babikoze kuko makuje numvise narose nuko Logic Jamal bugi video atagukwa ne video ananipenda yari sansa kogwa na Andre SB ariko mu nyuma mu gihe team ya Monia isambutse bahindutse bakagenda handi kwa yamwigeme yitwa gute hayaga Kerina Monia Fleur cyahindura indirimbo ntiyakogwa kwa Betty Best bame kwa Andre SB ndavuga ananipenda cyazwa kwa Logic Jamal bacabana ngene ikoze neza cyamukunda atabuconda kwa n'izindi ndirimbo zose za Monia Fleur gushikira sabona ikorero yaciye ba umuntu wabo indani cyane kabisa no kwidibe ko yakozwe Logic Jamal assistant director ni Brian Smith na yinhe yarari songwriters abantu banditse indirimbo ni Monia Fleur ni Monia Fleur uyo ndatse indirimbo ni Patient
Bizimana hamwe na Peci Bination niyo bantu bashobora kwandika ino ndirimbo ya Mone ya Fleur